Anya laki din! Anya ka mo dun, Maring. Talagang awan babain mo, salbag ka. Nanay. Apay, anyat parikot mo, ipagsila. Ay no, saan nakawag-awagan iti ipag, adalaang amaruruda. Anya? Anya ka mo dun. Saan ko pa'y usar ti kabarbaro a blouse ko? Ngam si kakit din, tinangusaran? Oh, apay, anya ko manusyak ti mangusar, kwartamot laang ni manong ko, ti inggatang mo iti dayjay a blouse. Anya? Sipot pay, ni manong Henry ti agtrab-trabaho kada kayo. Sika, kat adda ka laang dito'y balay. Agasawa kami, Maring. Uray pa'y kwarta na ti inggatang ko iti dayjay a blouse. Saan ama balinday ta? Ama panmulatan akasan iti nangisampayak sa mo usaran? Anya ka mo dun, awanan ka iti bain. Hoy, no addaman ka data ti awanan bain, sika dayjay. Sika day ta, okay? Manggad ka nga minaatap no adday gatang mo iti blouse mo, ha? Talaga na sakit dinakam ko iti dayjay amaring Uncle Jose. Ay kahit, uray asino mat agsakit at talaga tinakam na. Ginatang ko dayjay a blouse. Kahit, Kunak nga usarak iji pagadalan inton umay apiti ay meeting. Ngam na panamutan inakas. anya, Inusar na mutlaktan adi na pa impakada kanyak. ay, anya matan, ti ugali da nga ipagmaw. Talaga asaan na nga amo ti agbay na. Naku na ayaw nangkol. Ibaga nakit din nga ayos la kano nga aramidan na ti kasjay. Gapot a kwarta ti kabsat na ti inggatang ko. Anya, ay dangha talaga. Ay na, nasakla siguro ti pagaramidan na itigas day. Ay ang mga no tinongpakon ingod-ngod ko pa ikit din at isubsob na tagunggunan Ay agtup-tup palak lang angkol. Ah. Sana bali ta dandani mutan amal pas ti ipapaaramid ni Henry abalay mo iji daya. Ay, magagara nakpaikit din nga umakar. Ay wine, ay na, napimpintas akin, naragrag sakto ti biyag yun no lumasin kayo iti pagyanan. Panawam day jayawanan bay nga ipagbaw tagunggunana. Nagmayat lakid din atong paen ay iti saka. Anya laki din. Ha! Lip and right asaka ti usarek, amang sipat kin ko na. Maringading ko. Saan kumamang amin nakastater aramidem? Ha? Apay manong, nagipulong manen ken kati sadot nga asawam? Ha? Wala nga rudong trabaho na, sumanaupay laang. Pudno nga awan trabaho na ading ko. Ngum nagsaritaan min nga agasawa ti may papaniti dayta. As-asikaswon na nga ro dagiti ubing. Anya? Anyaman dagiti usar na. Saan mo kumamot abastalatan nga usaran? Nang runan no blouse, wenno sandal. Alawan! Kanunungan ti sadot nga asawam. Ha? Ipaspas yun, ti mararami da balayo. Talumasin kayon. Tapno awan parikot dito'y balay. Nay, si kapay tagsaw iti kasta. Kit si kamot ti makibibiyang ngamin ti agduduma nga usar ni Sheila. Kunamot lang no napintas ti blouse sa binulod ko. Kat no nakalalas mat. Yalakit din. Ay na, iso siguro akanayon kayo nga agampa iti ipag mo. Tabasol mo mat ngamin friendship. Ha? Apay ngamin nga usaram latan dagiti usar na, saan mo pa nga ipakpakada? Kat no kwartamot lang ti kabsat ko ti amin nga igat-gatang na iti usar na. Oray pay, agpapankasta friendship, respetuam lata ti ipag mo. Asawa ti kapsat mo dahin dyan. Ay saan? Sipod pay, jak kayat ni Sheila nga agbalin nga ipag. What? Iso nga saan nga agari-ari day as Sheila ija balay me. Karurud ko talaga. Tong pa ito pa iti 1.5. Kat, naku namat adandanin amalpas ti mararamit a balay da. Ay wait! Iso magagaranak pa ikit din alumasin dan. Tapno awan wara ija balay me. Ha! Makapabwisit day a babae. Parcel mo mo't dayta pa kay? Anya nga dayta? Sandal ko da iti lakay. In-order ko iti online. Tawan mo't oras ko amapan iji palengke.
Kitwan na. Apay kaano ay ti bagbaga makasarti friend mo. Medyo mabayag pa yung matkit di 2 weeks pa nga may mayat no masapsapa amang isaganak iti usarak nga umatendar. Ay kitwan na. Kit ti dress mo ngay bakit? Ada nagatang man. Iso ko mati sumarunong nga order kat. Ay kitwan na. Awan parikot iti dayta. Tapno presentable ka mo na nga matindar iti kasar. Kun sagpaminsan lang mo dayta. Agorderak nga rod kwartam ti usarak lakay. Wen ka day. Duray man nagbalor iti 2,000. Ayos lang bakay. Anya laki din. Ni, apay ngay. Awan mo tintin kabil ko asandal dito anti-shurak men. Nanang, ti sandalyo ka dito sa sapulan nyo. Owan anak ko. Awan mo't nga rod dito yan. Intangal nga tamanan ti aso Intangal ani Auntie Maring nanang. Anya? Wan nanang, nakita nga iso ti usar na iti rimor, itinapan kayo nagdigos. Jakpay na usar day jay uray na minsan. Kut na pil na di sandalyo nanang. Ay, na talagang awanan pa intay jay nga anti-maring mo. Agusar latan iti akin usar? Amin mat nga min nga usar yun nanang. Usaran na no makita na nakabarbaro. Uray lupot ang nakasampay, agaasan na. Kasla na basbasapay, usaran nan. Malabay amo na nako. Gumatang aktulatan iti sabali. Kitaan dito Henry. Ah. Ni maring mo dayta bakit? Apay ka day. Nag-post iti Facebook. Impost na tinapanain natendaran a birthday ti anak ti gayam na. Ha? Agasam man. Nag-post ko laki ti ropa na nag-post nga usar na ti sandal ko. Asaan naman lang nga impakada? Anya? Ti ka di sandal ako na mga usaraminton kasarte kayem mo? Wan lakay. Usarak ko mapayla ang dayjay. Ngam inunaan nakmot ng tidang nga kabsat mo. Talaga aparparwaron na ti sarak Ay, apay, sampay arim maraya. Ay, inyalaki din. Dahil maring aya. Di mo lagna ka man ti loko. Ay, ugali ng dayjay. Dayjay ti ugali anarigat nga ikatan. Payman ta ikakman iti pagnakman na. Ha? Pagnakman na nga iti kaano man kat saan nantupulos ang malipatan. Manipod na yan aging gaita. Si kala ang tinamamok analabas ti kinaalas ti ugali na. Ay, oray siyak mo't manipod ubingak nga aging gaita. Si kalaeng met tinaamamok nga asawa nga agraraman. Anya? O anya, saan ka makasungbat? Gaputapudno ti ibagbagak? Saan aya? Sana siya ti kaskas maring Si kala nga rodon tinangusar iti sandal ko asaan mo man lang ang pakada. Sa ita, si kapay ti naglastog kag sasao? Ha? Anya kumati parikot mo? Kwartamot ni manong ko, ti igat-gatang mo. Apay, adabukod mo aya kwarta, danga. Anya? Ay na, bilibak mo't iti kinapuskol ti ropa mareng. Agusar ka iti saan mo akukwa. Sakit proud ka pailaang amang i-post iti Facebook. Ay nalabos, kinaalas ti ugalim. Hoy, no kasano ti kinaalas ti ugalik, nadobleken ka. Salpag kakit de, awan ser-serbim nga ipag. Nay, papanam ngay sila. Nagsapa ka, Mike. Inakman iti palingki, uncle. Nay, itaman pa nga da oras mo ang mapan ije palingkay. Ay wan, uncle. Nasapak ang naglabay ti kausmi itay. Iso ang mapanak iti palingki ita. Agkita man iti underwear agatangak. Anya, pantay. Wan, ikak man iti pagnakman da babae. Agore ka. Anya, kaya't mo asaway niti underwear. Inak gumatang iti underwear. Tasak iwara lang iti salas. Na. Makita ni Maring Akabarbaro. Sigurado nga usaran na uray saan na ako kwa. Anya! Ngam sakbay ko nga ikabil iti salas. Radradak pa iti sili ti underwear. Radradam Mayat! Mayat na ita
na panunot mo sila. Masigurado kag nakam ang mamimpinsan ti ipag mo no kasta ti aramida sili ko naman. Ay, Uncle, takitaak man, no saan nga agkulak-kulag tit na magasangan ti selepet na? Lepet! Anya lakit din na kita. Ala, yung kagumatangan iti pantay sa musilyan. Tay kapuros an niti pasili ti gatangam tapno masilyan ti salit a selipet na. Neng, pantay mo dahi tayo mo ba kay? Ay, lakay, iso tinapan ko ginatang iji palengke. Itaman pa, ano pang kaya palengke? Kit amin mga usar mo, kit gatangam online. Masapol ko nga minan. Awan na magaan nga underwear ko. Iso anapanak gimatang iti 5 piraso. Kit ipan mo adago si Jessie Lee din Indon ko naidisum lamanan dita. Makitan tumanan ni Maring. Isun tumanan ti mangusar. Usaron na latakad eh. Kaasimad na awan underwear na. Ha? Mangala ano kayat na. Awan parikot kanyak ta sa anak anaimot ita, Henry. Anya mo tanti kastoy, tudo at tudo. Awan pa'y mo pangibilagan iti underwear. Ante, adda pantininanang diti akabarbaro, oh. Ha? Wen, kagatgatang na daytoy di kalman. Aya? Ngam na kunana, nga usarin na kano dagitoy. Gaputawan tumatlaang na maga underwear na, gaputag tudtudo. Ay, kasta ka di? Mm-mm. Iyak mo man kit di dayta 2 piraso. Nan. Huh? Ibagam kan pa na, bayada. Saan kumot adawatin? Ngam, ante. Kan, ibagamot laeng kaninanang mo, saan nga aging imot. Ta saan na mo da kwarta, tigat-gatang na. Ah, O, di ba? O, ala. Iyag mo kit din dayta 2 piraso. Ibagam ka ni sila, tako sa rikon. What? wen, ante. Anya ka titi mapaspasama kan ka, Maring? Madia talaga, friendship. Madia. Ha? Nagpanaas ti kwa. Nagabgasadyak mawata. Amangan kit dimot no nasilyan ti underwear mo, kita man. Ha? Ay, Anya kita an? Si Kamat. sorry. Ay, uwan nga paiso. Sinilyan samot ni Sheila ti kabarbaro nga underwear. Isu siguro nga inwara na lata ni Jay Salas. Ta kayat nang usarak. Anya? Ti awanan bain a babae. Talaga sinilyan na ti underwear. Nagapgasa talaga ti ay, diyak maawat. Anya nga, Pi. Ituloy mo, Ay, dahita ti maghanap mo. Naglaing kan tumot ngamin nga agusar iti usar ni ipag mo. Anya nga ita, sinilyan na lang nga rutin pa usar na kan ka. Urayan na pito eh. Inak agdigos kan agsukatak manan. Ay, matiya talaga. Nagpanaas, friendship. Ne. Apay akas tatipan nagnam si Kamareng. Kas kala nakapups. Madiya talaga, uncle. Ah, Saan ko na may danon iji balay? Makibugo ako man, no? Adadanom yung, uncle. makibog ka. Ta apay. Eh, awanan ba inda dya sila? Ti underwear, adinawat ko kan kwa na. Kinabilan na gayam iti sili. Sili. Nagapgas. Nagapgas. Nagpanaas, adyak mawawatan dirik. Nagpanaas. At dayta ti maganap mo, iti kinalaing mo ang makibiyang, iti usar na, asaan mo nga ipakpakada. Anya? Anya nga ita. Sinilyan na lang arudan ti panti nga intindakin ka.
Di ka katagyaman Tainikan na ka pa iti pantay. Angam, adamay sili na. Ay na, uncle. Ibagayo lang no didak kaya't ang makibugo di taban nyuyo. Ay talaga adya kaya at mereng. Ha? Agawi kalangan ni Balaya. Tapno makita na ka ni Sheila. Akas tatilangam, kasla na kapops. Anya? Sila, pantay. Tawaan akas kasi ka, babae. Ang mga nun niya pa iti maaramid ko ken ka. Apay, amom aya, asikat-ikat katawaak. Isumat lagayam nga inwaram laeng dito'y salas ti underwear a ginatang mo. Takinabilam iti sili anya. Apay, nasilyan ka diti sa lepet mo, Maring. Awanan kay ti bain. Dayta, manakibiyang ka ngamin iti usar ti akin usar. Iso asaan mo nga amo nga dasili na wano saan? Anya? Anyat parikot mo ita. Nasilian dita si lepet mo. Iso akas taunay tirurun mo kanyak. Ay na! Marurudak ka talaga ken ka. No kasano tirurod mo kanyak. Kasta mo tirurod ko tunggal usarom ti usar ko. Adi ka banlangay pakada. Maawatam! Anya? Ita! Amo mon ti marurod salbag ka. Naglain ka nga gusar iti saan mo nga usar. Naturay ka. Nagsakit. Nagsaniit. Nagapga. Ay, sardangan nak! No di mo kahit aradradak pati sili day tamatam. Sikat awan ng bay nga ipag. Ganabam ti balas ko, iti kinaman na kibiyang mau. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.